Aga makanja lay pigaw istilahnya aga pasuron na aga may na rekomate salasidin na keluarga ima gibija-bija ima gitu motoy nomoro sidi na tu ang kami matto tu nasabari tay na patakalupang nomoro sidi iya ko tama ki WC na to Jambang kita tutu masyarakat buruk termasuk itu ibaca ya ko tolong minta tau mate ko to ko tujun na aja na tau mate ya tu ibaca ya ko ki tujun na ulun na Fatihah ibaca jadi don rupa tu ya ko iya tau maloloe suri pegai istighfar na ko anak angkana ta malolo mo pa umuro 10 5 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawat na yang penting mega istighfar na supaya ilo mo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jamaah ta'ziyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah yang dikhususkan kepada almarhum Ardi Salam bin Haji Muhammad Yasin. Mudah-mudahan berkah syafaat surah Al-Fatihah menjadi asbab beliau mendapatkan nur cahaya di alam kuburnya dan menjadi sebagai asbab untuk mendapatkan syafaat kala di yaumil akhir. Ila hazihin niyah kulli niyatin salih ila khatratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwah almarhum Ardi Salam bin Haji Muhammad Yasin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama, polirisiage eganna rupanna amateang termasuk salah sidi jaminan oleh nabita man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fahuwa sahid hatta yarji. Nani gini kita salai wibolana nasibawai akata matuntuk pak disana ngagama maka dari nabita fahuwa sahid, maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, irola saya sitonganna tania tu pacalang, tapi palga dosa risesena tau makan jae pahana. Bahkan narampe ali melebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada
nanigi-nigi tau malasa si susiwani si tau tu dosana nasusubong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natupas sabarang alena penguluta Imamul Ghazali malada masara nyawana na rekode na malasa lalan na siulang. Jadi ya kode nang kana masam-masamang rilalan na siulang maselang nasa ni yang lupay oko po Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matunto pa disang. Kemudian yang kedua napakanayla sa pong Allah Ta'ala sitongan na tanya pacalangir tapi barakat. Narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomaton na alena anak da almarhum maka da angka tu aga-aga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo ano pura na patanto memang riolom sebelum na maso mitatajang. Jadi itu dito okolino pura memang ni naukuro po ng Allah Ta'ala umuro Jadi SD mo pi niya guru iro makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia katu tema DC atau D. Napat tentu memang ni po ng Allah Ta'ala iro pair. Jadi pertama napat tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah to masumi tatajang pura janji ngamemen ni etana tutu okolino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji ngokyolo na po Allah Ta'ala. De na mungkin masu okolino ijajiangan na rekode na pura ma janji okyolo na po Allah Ta'ala. Maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki roga gemis sangi makan okiro matu amatengan na pada to idi makokoe deki gagemis sangi makadakin rogang ka atutungang iya mate pi na peris sama kada seko pe pasuka na po Allah Ta'ala nairo na bitta ang kapasan na lokoridi makada na bitta man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai napasangi po ng Allah Ta'ala na sabaata ki makada nanigi-nigi de na sukuro ki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki winarekonakan na musibah de to na ikhlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala yan na nakanaki makokoe Iro wija-wijay amanah bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wijata syukuruki nalengi po Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2 telu wija-wija. Tapi nareko na pulay musibah. Sabaraki. Kemudian ia ko natentukan po Allah Ta'ala. Maka danoli ili sulori pamasena. Tatarimay nasibaway ati malapa. Maka din po ng Allah Ta'ala iya ko maka din nabita iya ko din ulit tarima iya ro patantuan na po ng Allah Ta'ala hadis qudsi maka din po ng Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suruh salai wilino yang kedua falyatlub rabban siwai suruh ni sapapung na sompay aja na naya na sompa ko din na melot tarimay anu pure upatanto iro jadi talum itu nasorongi sukuru ki papedale na sabara ki tarimay pacobana tatarimay ketentuan na po ng Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata na masay po ng Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak ta tapakkalullo atawi papada nabita watun na mate ana aronena kana na nabita mabicu mo kasi na mate asal na Ibrahim. Satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki.
Nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim. Pada sisa tapanan ninena. Wattun na mate terri nabitta. Gangka marica janggo na marica seruan na nabitta. Ada riwayat mengatakan bajunya. Terri nabitta. Jadi ya tu toko amateangang. Dena marigaga to terri. Aja tak kada dena wat di terri tay koma amateangang ide. Nabitta sendiri manasa nabi. Mapahang ko takdir naisa ketentuan na po Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na terri na bitta tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na po Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lori anana jadi niyalengi wija-wija malada na po riorano na bitta mati nasabak papujina Nabi teloko anakna disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka aga-aga malada ipoji natako nalai po Allah Ta'ala nato terri dena marigaga iya mina dena waddi koto terri tapi atie manolak ikatentuan na po Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong kata umat dena waddi to terri iya de mesti ko tengerangi ro dena marigaga tidak masalah tapi denang kanalapa polo kotie maka da ikhlas ka terima puang aga pura tapat tentu enggak itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakalolo atawi tayakini wi makada nalai dece nolli imasija puang Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya betul ngena nolli dalam keadaan beriman dalam keadaan Islam nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak ciddik betul ngena anak lautung ka kasih natako mabicu mopi namate sisan na makadai malaika makuta na magi pun na masija mate yero nana ero na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paro kanja na aga na sa pong Allah Ta'ala maka ni pong Allah Ta'ala he malaikaku angka aga-aga di munri matu masalah nareko malampi sungat na yan anak aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imunri manca jika pere mana matu ya lolotau matonna nika paka pere iya anak na diewe ko malampe sungai makanya nalaga memang ni po Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tui kedua tau matonna salama tui silasuranna iya roja jimat di mondero jadi iya ko angka agagata tapak kaluloki ro maka nanalay deceng nasabak magay dalam keadaan madece muinoli ipong Allah Ta'ala. Deniris sengaja kama gara-gara ya romatu nana romaraje matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena deniris sang. Jadi angka hikmana tu ko na masimoki pong Allah Ta'ala angka agaga nalagama diolo untuk mapedece lokoredi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na idi mangatoro palingilorata iya ko to mangilaw doang iya tu makanja la dapat doang at ko to makada epo talenga iya mapedecengil lokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu iya ku pak bicarogi makada epo talenga iya madecenge aja nasabari umabela polo koridi po iya jadi kong kagaga nalengi pa angka tu tahu tanya nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj iya ko nikmat betongan napa pedale iya ko istidraj pak bere nalengi tapi pede to mabela mereka to makoro ya waktu nama motoro si gande-gande baine na kasih loma bere jama sisan na yale ngoto macan ring angka mana to na pasalingku de to nanite masigi mereka mako tau pak ya betul na usaha-usaha na mabicu mo pa makanya sampajan na makanya bere jama na
makanya batin na bicara loko pada na rupa tau sisan na sogi-sogi cede puah de nan ruletan kung kanapa makoro jadi angka tu tania pa pedale yalingnya tu teh pak bere na kia na sawari mabele ipole po ngala taala yan riasang istidraj jadi don rupa tu ang kayasan nikmat ang kayasan istidraj ya ko nikmat pak bere na po ngala taala tapi pede macawe ke ko po ngala taala ia mikona rekong kapak bere kagaga nalingi po Allah Ta'ala to pede mabela istidraj na asanna iya nama kay kamakoko pak magkaliguro ta kalisiden reng telu tu tau madari matandre-tandre bicara kega nomorosi di tau sugi-sugi pamulangi madari tu deni rulet tapu kong kanapau betul ngana madari taliwa tau sugi bunga yo poko tau sogi-sogi memang mo de to nano yo ko tau sogi bunga poh modar tu tali wali-wali kong kanapa yang kedua tau mapunai jabatan tau denang kana punai jabatan tapa mapunai jabatan wai madar itu mereji-reji apalagi ko tulisan juto ni wai madar itu ya tu tali wali-wali tu iya madari namo sandala na bicang ato namo sandala na de to nule bawai tahu mana bawangi jadi itu kadang kala kemudian yang ketiga ya tahu biasa tahu tu 5 repa elai sanjung jadi majato tu kong katau cede-cede pora si tahu pa kanja muje iko tahu pa anu mu iko tahu pa wah madari borro tahu make tu iya jadi menghindari itu kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga may na rekomate salasidin na keluargata ima gibija-bija ima gitu ngotoy nomoro di manasalatu pak dong manasa namutan niya indo na namutan niya ambo na yang penting salam mui na salam mato yilaw dong ngaletu niya tu nasaba nabi tu kan pak dongan na Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat iput tak dampengen salang ngarone we si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampengatui tau matappa arone we si batau matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe gitu jadi itu pak dongan na nabita tapi iya ku ya baca pak maripet ya naro pak dongan de na mega cincolan iya ku ya pala mui ya mi kode ta pala akarabani po tak dampangan sinin na salang arone salam makun raye tau matappa arone we tau matappa makun raye iya matewe si bawa sinin na ya iya tuwe si bawa sinin na matewe ya ko mabih ko mo pi akarabani po tak dampangan sinin na umat na Nabi Muhammad maya tuwe si baya matewe ko yo maraji mo pa matebawan ni kanito kunro ko namanya rodeto dule baca iro kemudian makadaka onna pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe jadi yilau ini dampeng yilau ini masih passalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa pak basare bicara gibani kalau bani put tapassalama ka nga wijakku almarhum tapasagenay yang kuburu na tapalapa ipole ri pacala kuburu tapasiruntu isyafaat na alimalabina nabita Muhammad SAW po tapasi baway golongang iya tau angkay mo masih iya na romagampar jadi di maniko tomatota iya ko neneta iya neti lodong iya ko lakaita iya iya ropa doangat tanya tau mate bawa di lodong wad dingi pake kalimat matu kebetulan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama toka matu ko suri ko lala kuburu tapad palingi cahaya matu lala kuburu ko kumate
po tamasika ako surimon ripo tapasirunto ka si basyapaat na nabita. Iro aja tak kada tau mati mi bawa na terlamba iko mati pinapilo dong. Idi tuwe iro tapau. Apa kaya napayolo ito tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay. Nah, iro. Jadi naro tilaw ko to mapura masampaja ko de na mega pado ngatisang yaman naro. Po tapasalama ka kasihe. Kolino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan na kaya ribaca ko to matahya pacapura to. Yan pura na ibaca fil alamina innaka hamidun majid ibaca ni ro. Tapala man mo ro to. De ni pala. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri. Pumilo alinrunga nga lokoridi puliri pacalan na kuburo wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungal lino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal. Iyan naro padongang yaro iyan naro na anjurkan nabi ta ibaca ukku cepat na tahaya sebelum beresal langit. Apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badan du mapuncuk menyero itu jadi manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itoy jadi kemudian tapi situngan na tu ang kami matuto na sabari tayo na patakalupang. Nomoro sidi iya ko tama ki wesewe na to jambang kita tutu yulutta. Jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi care-care gi iya tatutu pa iya tukong katao buang air besar na de natutu ulun na patakalupat tu. Nay ganina kan nakapa maka da matoni de nang kanitutu ulewe apirisan. Yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu ampai itu matot tariolo na memang renala songko na. Jangan biarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga, aja tabaca itu asang nyoko batuki buruk ko toloki buruk. Patak kalupangi itu maka ketika toloki buruk hajianu indo upa ya dah aja. Itu nasabari tena patak kalupang. Jadi Pak maka tiga tu na baca mana tu batu kiburu lalak mata na nyanu iya itu. Jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan, termasuk makanan itu perlu dijaga. Aja na to manre nu makaliliang supaya tidak pelupa. Walaupun nanti juga ada doanya. Itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal ma'ra fajalahu gusaan wa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Napai paterrugang ka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagagaya pala amaya pala tu magampang. Itu. Jadi tapala mo sabbihisma to. Ko nadapi sanuqri'uka fala tansa lepan ni tabaca kapitu ya. Ulangin napai paterru. Kung kana tak tasure baca ro. Ang katupa guro makalaya katan ni ulu
yang kata maka dana mode ibaca bami berdoa ketika sampai sanukri ukafalatan sa itu. Kemudian jadi maka daka onak pak dongeng ya kupura ki mas sampajang takiringan tabacangi suratul Fatihah si basura al-Ikhlas angkabo surah Yasin dan tahlil itu sitonganna angka 23 ayat okoro termasuk cepatna suratul Baqarah amanah Rasul. Itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk ya dibaca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna ajena tau matewi ya dibaca. Ya koko ki tujunna ulunna Fatihah ibaca. Jadi don rupa tuh. Ya koko ki tujunna ajena biasa tiyak katani ajena ibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko ki tujunna ulunna biasa ya katani saratna ibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewe umuruna miletuk tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi padamu itu HP we kalau ipat dengi nato mau WA angka WA tama tuh Dewi panapita aktif pipe mamatuk napang kamana tama mako mati itu tau matewe ya kui kiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mun rimatu napamoba makiro pada kong katau matalipo, pada kong katau ma WA ya ko mati HP kak denoni. Tapi ia aktifkan pemang. Oh ternyata kemana nih tama pemang. Mak itu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok kokotanai ipancaji, polok kokotanai pemang iparewa mati niaro. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra oko kope matanay matu ipatuo ya ko tuo ni matu tamamanan ni sinin na ya romala mandecengi purai akiringan sampai itu jadi aja tak kada mati ni de nagagal letu ni de maka day nabitta mape nabitta ni law dogang itaw matewe ko de nalattu pa dogang ito kala maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inamat manas sauro tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabita ko dia nalattu pandongang ilo ko tomate nalena tu milaw dogang ito mate akhir iya na para lu sampai kang apa mega tutus tas makoko nase ko mate tede nagaga selesai urusan ini iya selesai metuni urusan na tau mate idi manita utu makuraga pekui carana na tatamba malakna apa dena nawat dimaki buah de cengalena dena mungkin maselam iya tu ampe kong katau mate nak kada aja na metala da mutaro mega makoro mega lade waktu sampajan na liwang maselam matoko tu komoto ito mate masampajan tokong ikama da tanalarimu made yede na kanay kewajiban sampajan tau mate wede ya na mate na tade na kanay tau matinroy lagi bu de na kanay kewajiban sampajan ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asiraman ni elenoto napa pesat di sore lo masam paja subuh napai subuh tu apa napai moto makiro ini kaga hukum karena itu tau matinre moto pinapa na karena hukum yan tu nak kada tau materiolo aja de nawa di mabicara aja na mo nanana maka da didin ka tu tau pak ko terlambai de to na mate itanai makaya kan lo di nakada di nawat di mate maka dami aja mau bicara pak ya komonro si kumapa keraja curi tapi dia terlambat no mako amiro dan mereka agak kumak bicara kata taneki ate moki ha mapodang kada masih kakajolo me kalau majene de paupur aja masa paja subuh he dan mereka agak dia kata maka dia nawat di mate de minawat di tomonro macurita apa takala terlambat ni aja monro syukur tubuh terlambat ni monro sia matadra lu se macurita siapa aja padahal terlambat ni makiro jadi tapahangi jadi dia tu kagak kenanya tu tau tinro itu tau matinro letuk moto padamu itu marena ya nang katau marena napa aja marena sure dio itu tau marena si tau ngena ko pure marena sure dio iya sure dio napa majene nalo masam pajak ya kumakutane maka da mapamu letete sia go nak warna
Ya kong katau marana mapamulay tateli masubo de panasa pajasu mana marana mangaribi manina paja marana. Laoni suro di masampaja mapamulay subo loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni. Makiro gang kaya sadar. Makito. Pada muita lo ibius itu. Kabe sama kunrei ya komimana ibius to. Yan na to ampay kong kamakunrei namelo ibius ko nadapi ni batuloro tapasi jama meman ni. Apa moto kamaki no kuniki buru Ito kade ni risang. Maka dai pasi jama meman ni sampajange. Kade din dis maka dai bius matugi atu matarugi mate. Kade risang. Terutama tu kasi makunrei ko memi mana. Jadi si wali tu aja nako kiburu si wali kolino. Tapi ya Tommy tu mapat di ko madeceng ya sama madecet tau pura boting kemudian sialai kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu tapi ya kodena boti itu dia mapat di tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau miseng. Iya ko tau pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kada magi jet nang katau mimana deni setap pajaji bawang mako mema de mento gapat dina tu karena dihilangkan jadi aja tani di makun reye makada mapat di koto mimana we tania palaga dosa tu yana tu nah kada nabita iya tu tau silalona jaji anak na mimana pada tau silalona jaji mampaci dosa yana tu ampai imanare pak ki komeki manyamang itu jadi imanare pak ki komeki capu dosa tah jadi makir kemudian ona kada kau nak pak dong yang kedua sumbang upasangi loko tomotonna alena almarhum Ardi Salam taki buarangi wakaf pak anak tak buarangi wakaf pak magi modelnya yang penting wakaf termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf termasuk ya kona baca itu malolongan pahala itania kangi makomoto ga rupana wat dia lesuk jadang ni bawal loko masigi itu terutama suk jadang imang itu katusuk jadang kagabus na mumpa makan jalan dah itu pak itaro konrongi mangnya pak degaga masih dega iman nah tak nasampa aja tetong kaya ko jamaah awak di motat deng tapi aku imatat itu dia napake ka makiro itu wadi maka dalang isu jadangi mang napake kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah nah sebab jaran ni tahu mengaji pakai korang kecuali tomato ya nak muda makoko ade nah kata ni korang HP mani pak matangangi mengaji na di tumi tawe ko mau mengaji na lese si matan na loban re jadi ya ko tomato ya mau patume ke mengaji pak ini sama HP we apa ia tu otak na te jaji makoko si bawa otak na tomato tamakoko yang kewe demeto tu napada de napada kemampuan na makanya tu nak bicu makoi ku yelengi HP talunga sumi tapalancar di pak jaluk nih di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimenre makohi mako memetoi de meto mako otak na memeto sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondre sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada wera jipa ji aguron anak mako ko iya di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi nah iya mako ko anak kali-kali ni anak de otak na memeto sesuai keadaannya jadi aja nah ini pak itu koto mato ya leng HP madari itu maka dai pesak memang nyoko tu mak bicara bawa mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanya nih kau maki robuk dia namanya dosa ta aja nata mega mah HP
Pak Mega toje tu toma-toma bautanan itu 5 WA manu mau pa Facebook mau pa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata bali bolata. Kemudian maka kau nak sumbangan wedding i khususkan waddi itu ipasya curami barak nang kacelengan lalu nang kadita 10 sabutania kak bani untuk almarhum 5 sabu, untuk iya 5 sabu. Itu sudah sampai. Jadi bisa digabungkan. Ia tu matapue karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia. Namo ada na tapue tu dia letuk mato. Nanape ta perikanto dia ini sangi malaikat eka ada 5 sabu na bawah. Jadi iya ko 5 sabu tak sumbang 10 sabu tak sumbangan na 2 sabu mina pau panitia aja na masuk susah. Na dia na kena salah catat malaikat. Tu 5 kanjak catatan nah. Iya, jadi nang kepaangkat tahu besok runtuk masum basi ratus sabu na sumbangan na 10 misabu na tapu panitia we na pindro ko Facebook maka na panitia gajanasa si ratus sabu ja sumbangan ancaji masalah padahal dia na kana salah catak malaikat de iya na pay mo parikanto ni sangi makare se ko mena bereng. Apalagi itu tamay liman na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dililimas sa bumi aja na sapay itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadita pasya curang. Kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawattu loki masyara-syara ku buruk apa itu syara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong ito matewe pada mitu ko to matoy makokoy ya ko to matot tanatos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi angke ko to matoy angke anak talos sompa to angka anak no ko Malaysia angka anak na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada pa ko makade ko Malaysia na talipong mi ramalan matalipong maga tuma madisi moki gato makwami tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makole ba tu tau matewe na rekoy kiringan ipa do nga si bawa na rekotolo masyara apa tembus tu pakitan ya jadi kue jandewe mate lakay taloki syara-syara lakay tero mate loki syara-syara maka dari itu matu laki toko kibur lawenjo na bayine dana kana lo mitai-tai itu loki nasaba tembus tu pakitan na tembus perengkalingan na makoto yan tu ampay nabita kota me kiburu mak beresal lang assalamu alayka ya ahlal kubur magay nasaba nang kalinga yang kedua nabita ko kota me kiburu aga napigaw kupure mak beresal lang maka de nabita patapulo jongka na aje mumusalain na palamungange misal no kiki buruk na patapulo jongka na aje mumusalay ya tuon romal lemak nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala nang kalinga makanya itu alam kubur disebut alam barsa ya senge barsa tirai ya kipak bicarogi sampiran angka sampiran ko bolata Yero sampirangi Pak Danri to, Pak Danri ke manipi, ya kulai celengi tay saliwa pita maka dewing ke yano. Mak baja, ayeuna riasa barasa, makanya tuh to kiki bure tembus tuh pakitan lokolino. Ina tuh ampe yasang alam barsa. Ya aja tak kada ko mati, ina tuh ampe de nawa di toko pau-pau ko to loki buru maka daniga kibure na tahu pakat di daya tuh biasa. Nah satu iya, natet tu nabi tai pauja nasaba sampai itu. Ite garewa aturan na nabi tai aja mau julekai batu ki buru aja mau julekai wi. Pada koliu ite ku yase na nya julekai yase na. Yang kedua aja mau tudangi batu ki buru aja. Bikini angka labiran na nasa nabi tamu labiran itu dangi awara malu lu macolo wajujumu lolongolimu nan repi na yet tudangi batu ki buru itu pacalan. Dila kapo to ko leki buru eta panala telo na nalo tudang corona po mapak darumpuh iya jadi itu dena wading kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko to tama ki buru kecuali roki buru masari iya suruh ki legai magi dilega
nasaba pada ko to tama bola na tawe talaga isandalata. Pada itu abire salla ko yolo laga isandala mo ya aja mo jule kay ki buru aja mo tudang mo kese na ki buru. Ilaw doang aja mo paujay. Nasaba nang kalinga mana? Na bersilaturahmi itu tau mate. Iya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demo lomala pak dong apa itu ko jumai nakato batai na baca tu pak kato Allah maghfiril muslimin. Iya natu nak sike dagi tau mate. Tapi angka tau dia na salaki buruna. Tulimon romeo koro marewa ni te pole make dagi do pak dongang makada magi ko tulimon ro makada angka mu ya anakku tuli kiringa nga. Deto na paralo ka lomala. Iya ini mate lakai ta ini na baine to dikiringan. Iya. Ta kiringan. Tanya sumbangan pak dong bana na den to ka modala na yero. Dia ka modala na ko sumbangan ang kadui pake dui madari madareke idi lagi maka cipi. Aja na. Pak dongan na. Iya, ya ko pak dongan makunruto ai makunruto ngang itu. Iya, jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa Ibu wakaf agi modelnya. Kemudian yang kedua usahakan tilau dongang kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringangi pak dongang itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasyari wiki buruk. Ia mitu kokui hadesa makan jalad atau masyar ku jumai syar ku buruk. Paling makan ja tu ku wani cuma dia itu barani di itu. Pak eko tate 10 si diwan nila tu tate apa subu napa to rewa ay makura-kura tolo masyarakat kubur. Pala eko makun ray. Pak yate masyarakat kubur makoko lo menije mas selfie. Lo meni mak baris ya ko kibure na pagade peti-peti ini. Hari ini siara. Iya agak siara. Nah lo mau mas selfie gitu. Tapi dia to nak tahu komedi. Kumero kampung nate tau kacucu mi kokongkai. Iya. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek de anun na ini untuk orang tuanya. Nasabakam mahasiswa. Tapakan jaki yang kekam sangkutan noko kampus Kemudian yang kedua ia rosahabana ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai bi komani kekama katu biasa nomor noko ape. Tatanai angka kama sangkutan na istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang. Jadi ya ko alena minrang tawajai. Iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya komeki halalakan ita halalakan. Nasaba iya tu tawede na mungkin tama suruga ko de na mapacing. Jadi ya ko angka dita na inratawe tahalalakal ko no cede mani. Aja tak kada ko pe sorry bon dito mapasilolongan tongang itu. Apa ampari ko de tama tengah tama suruga. Ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodita ninrang ya tawede pernah selesai. Meki tama maka da malaikat jolo-jolo aja muntama nang kamu patu sangkutan maka daga maka dang kadimu nindra dia sayanu sapa jolo dia na cocok tama itu ko dia na selesai mana aja tak kada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi ninrang ngata gagata ita aja ngipa wajah kedua-duanya tidak masuk surga. Salah perhitungan itu kau nggak tahu maka ada deh kok pesori mau dilosi nggak kok sisi nggak tahu nggak kok pada aku terlambat tamah. Iya, ya natu nakada fa antasaddaku khairul lakum. Jika engkau memutihkan, menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya, maka itu lebih baik bagimu, kata Allah. Pengalah ta'ala makada. Ya nang kata minrana denu lewaja ya dan pengabawan nih lebih makanja ya tuh daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minrangi dita tapodangi anak tak maka dana angkat ya anu seret naso minrangi di ku 10 juta iya kona wajah kona alai tapi ya kodena wajah ko uhalalakan aja mau tapodangi tau minrangi pak dito nga tu na wajai asa wade na ni wajah ya nak dampang amboki de iya na tu nakada tau matot tariolo. Iya tu papinrang isi tongan natatnya papinrang. Iya mina papinrang kona wajah kita we.
Ia ko yalengi teh paparimang miasan na. Si salah, ia sange paparimang ibantui. Tapi duita na pa ipake. Ia ko inrang na waja pi rodita pura na pake na piasang inrang. Imakanja pahan na tomata riolo. Tomatomon rito manatu makokoy makakadoy. Itu jadi iyang pay kung kataw memen rangi dita kapila dim 10 juta kotisang ya teh makadade je dule wajai na makalasi ko yang minrangi tabantu ban ni makadade gaga ko 10 juta tapi ubantu ban no si di juta pake niya to pe kung kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakuban ni ro apa ang kami to tau ina matapin rang na titi nang kamakala mesya je minrangi na pay maberesa lerisa me makadalani ro mesya ro minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhum yang kakama sangkutanna apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itau tertunda tama suruga gara-gara iro lo isapa ipunana dara nasil iro di palapaka Romana nale kusuri mondri cik di tau isapa aja na bawa pak sini na bakal tau nasidrat ipasipulu ngoko mario na patau cik di sapa ako deto mak janji na turungi pusat deto le runtuh apalagi ko sini na isa na lino mapamuli to mate pamula gila to mate pacapurang tulle ka kira-kira runtuh de tulle namo anak tamatu de to tulle runtuh lakai na bayine de no le si runtuh aja takkan kamu relaki kiri di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu lakai na asama de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po ngala taala waram parangi de tu nia punai tu amanah nami de tu kayak punai de gaga iya me tu pagasana dale na lengi po ngala taala nia sidakang iya me tia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya kotomate de tanalana tahu bau iya kong kawaran parang salai kotomate kan anak punna ya sangi warisan selesai kan tenene di punna makotoro koto ini makunre yang pe makada aja jen megala ada ulawat tau libu pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ring katoni mon roko koto lala mana pada toko pak balu lawange ko lay buting aja na biasa iya aja na megala ada pa ko mate tu bayne mon rime tu malay pasipulungan me tu bayne monre ken rime lolo de nak bayne la kaita ko mate tuki lagi melo mak bayne palai ko mate ta coba ni gari rewa matu tanai be maka da kira-kira mak bayne ki pak ko mate kak palinga maka da mitarwiri ta aku gitu jadi upasan nih tapakan ja kita persiapkan ni aleta na tu tanya idi matarongang ibo ko tamawari aleta man rasa kita ya ko wija-wija iranungan tubuta ciwali nasa tomatoy ko tauliang iranungan tubuta rapa ya ko anak ta iranungan balutan tu mo pa ikiri lo jupanda masikola ya minatalipo ko capui dina ni de nang kana maga mo kito pa mendisi mo ki tu maga de irisa to aja nang kana matalipo kana mesya milau dui na irisa mana satu ya palai ko tomate ni palai ko tomate makanya ta pas dia ngileta aja na itajat tawe pakiringan apa kenri melo mana masije na lupay tawe maka sija na lupay kita ko tomate kinetis sang makada maga sija na na lupay ko tomate naligaga te jampag degaga terremoto dongaso talungaso iya pada ko lakay mate terremoto bene na siya sudongaso pura ya rupaja ni naita na tito itu goyak-goyang ini cawa ni Gana ni Sula na pendre sa Facebook sudah meninggal bapaknya. Sudah 1 bulan tidak terasa. Pamalagambar menangis. Nang kanaduda makomeng sabar kina sa makasih. Anyo. Makom itu. Jadi kehidupan itu. Yan ako to ko nakiburu aja natatajang ni makara. To sukuro na kong kanabawangi pasidakat. Malalapatama masigi. Makanya paling aman itu tapakan jakime mengibolata sebelum mati. Saha kangenang kasumbang itu itilah suri mondre awija-wija tak lena almarhum aja tama patu milodong taki borang ilala na toli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatambah saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai po Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan
aja temapat tu telu amalan ya. Nomor sidi istighfar. Ia tahu maloloe suri pegai istighfar na. Ko anak angkana ta malolo mo pa umuro na. Umuro 15 tahun suri pegai istighfar na. Pakurangi mo salawa na. Yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na. Ya mikol tengah-tengah ni umuro 30 40 pas perberimban ni. Ko sisap bu salawa, sisap bu istighfar. Tapi ini tahu matoy 56 na pegai bi salawa tan istighfar. Pegai bi salawa supaya talolongan syafaat na nabi tamato ko suri monri. Apa ia tu salawa ka istighfar ilalanna. Apa malaikat milau dong ko po Allah taala supaya dampang dosa. Iya, jadi di mato maco-coe salawa na ta pegai. Iya. Iya di tau malolo pegai istighfar tak supaya ilumu yang idale tak. Kung kau usaha jama insyaallah nalomu yang po Allah taala. Tapi ya ko umur lau tengah 40 pada umur kue berimbang sisa bu salawa sisa bu istighfar. Ya mi matoy 50 nilai ya 60 na palai ko mabilang ngaso mani je mabilang tau mani suruh ni pegai salawan. Iya basanatan na buro to. Iya de tuwa kada meni mate de betongan na macawe alalangang macawe ni ngojuy. Apa de je tu gaga tau tambah umur na kurang ni. De gaga. Aja tak kada tambah umur ku seko ni de kurangnya tu apa ipatan tu 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tas sesuai. Pede loki tu makanya de gaga ya satu masa depan ya sange masa depan ngasuri mondri mi. Itu gaga ya sange masa depan itu suri mondri. Jadi apa anu patan tu dikurangi papa dia tu litap taci di makohi. Makumonara maponco. Gitu. Mako tu umuru mako tu aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 mana tu tahu angatan kan makiro. Jadi itu penting saya wasiatkan itu. Kita pasadia leta tapi itu sange mateangang malolo mato anak muda na lamanang. Aja tak ada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo pasti mati mato yo pidi malolo mako domo pe ita aja ko dia to mati malolo mati mato ki makanya di tomato aja lalu tabata pak de mana satu macawin kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso ya ko digaga diwat ditasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahun nama dece pas sidakannya tu saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.